Khona sesiphendukele njalo linjani Hlabezulu lapha elikhona lesikhathi namhlanje sihlangana ke ikhisimusi sondeleke sithi ngoza mnyaka omtsha ka 2025 khanya ukuthi lutho kuleli lizwa ukuthi lutho empilweni zabantu abantu besukola lo mnyaka wonke lo singazi ukuthi umnyaka ozoyabo njani salibingelela uzingana zonke ukuthi sekhaya lezulikelana napha ngihamba lo Bongani ke we are live sisonke siyathunqa kwabulawayo lapha esibhala sithi ngisakhumbula fanele yakho ke ize ngokusheshsha sizoyibala la lapho ukubona ukuthi ke wena ke uthini umqalo wesiziba ke ngumandla Dube unjani uthi ke mina ngibhala ngisemzansi Africa umnyaka ka 2011 lapha bengilapha eJozi ngisebenza ke ngasedlulisele ukuthi ke ngiyekhaya kuma holidays ngasuka ke labo malayitshe ke emsakazi siquma njengomuntu ke wayingalalo ke ipassport endleleni lapho ngihamba ngizibika kumnyeke usisi lo ke wathi uya ekwendeni ekhaya kulomtshado khona le womfowabo kodwa ngemva lokho uyahamba evelelwa ngamtshela ubana ke ngiyamthanda kakhulu sengikhuthile ngoba ngumfazi omuhle njalo ngifuna ukumthatha mina loba la lo muntu sasengimahlalisana ngangamthandi sahamba la usisi savumelana ukuthi ngafika kibe ezitolo uza ngibonisa ukuthi ungaphi mina kodwa ngangisiya phambili dlana 5 km lapha esiya khona ke eCholocho khonale ngiyahla ke inqonde sensiya ngakithi ngabuyela ke ngamdinga ngomgqibelo obuya ngahlangana laye ke wantshela ukuthi yena uzovelelwa ngesonto yangikhona ngacabanga ukuthi ngenzeni ke umsakazi indaba le yanhlupha kakhulu umuntu lo wayesethethe inhliziyo yami ngabe ngicabanga ukuthi ke lapha senzeke iqhinga ngoba ngalelo langa ngathola sangena emacansini nxa sangena egangeni anzake ngizweke uthando lwalo kimi lwangigcwalela uthando ngaba sethandweni olunzima ngase ngathi ngcono ngimbalekise yimi lana ngimbalekise siza ngekhaya ngahle ngaphenduka ngabuyela eJozi laye 3 days later after Christmas themfika lapha ke eJozi ngamgcinisa komngane wami ngasuka komngane wami ngahle ngadinga indlu ukuthi siyo renta uJanuary ethi eqala zo2 sengile ndawo lapha enhlala khona ngathi siyahlala sonke nomntwana sahlanyisana ke kunjalo bamdinga bamswela becala ukuthi ubulewe ukidnapiwe hayi kathi babaka ngazi ukuthi ngithetheke umuntu ke umalambane ke lahlaye ngithengise emsebenzini kungu-April lo mnyaka kule 3 months ngilaye ke umngane wami ke wayesembambile wasitholela ukuthi ke uyajola lo mndodo wethu senelejalada lethu yikho lapha ukuthola ukuthi ke hawo usibongile kade ulahlile kangaka ke saka samtrapper sambamba yiko umtshaka wami ngumlimaza ngibuhlungu ngoba ngabotshwa nganthethe ke usathane yimi ke umandla Dube hlizamba uhlungu tonjani ingoma ye dala ngumkids ethi makoma yes nasigoma khona nasigoma yakho Mandla Dube Yeah.
ngitshela ke uMandla Dube ke ingoma ke Dala Mkhize ethi mawukhoma ke we are live. Sikhona apha ke kuhlelo ngisakhumbula ke asanda ukuxhuma la bhala ke yakho ke ngokusheshsha sibale njengoNovio Sitsha lebi ngamandla Dube mana sibone ke Novio Sitsha ungabe Novio Sitsha uthi mina ngibhala mana sibona ngabona Novio Sitsha uthi msakazi nyaka ubingenene kuthe ngomnyaka 2022 kwaba lo CC othi kule zindlu ezithengiswayo ke ekhaya mina ngibhala ngapha ke eAustralia kwantshela ukuthi kufuneka 60,000 endlini yakhona ke ngangizothola indlu eSelbourne Park koBulawayo ngagijima ke ndinga ngathatha ke izikolete ngafaka yonke into le ndlu esasilaye lo mkami lapha sayifaka ukuthi ke yakhava collateral nxa sithatha isikolete ebank thumela ke imali ekhona yafika ke ekhaya abantu ngisa ke bathumela amaphepha yonke into anjabulanga kanje ukuthi sengilendle banika namapicture ngathatha ke umna wami uthi ahambe eyibona indlu yakho noma wayibona indlu yakho wayibuka sibili umna wami wathi indlu yakho na enhle hayi ngalongisa ke umsakazi kuthe ngonyaka ka 2023 last year ngabuya ke ekhaya sizoyenza housewarming party ngajabula kakhulu ngainvite ke abantu bonke ukuthi sihlangane ekhaya housewarming party indlu yami ngangibona inhla umagama ngatheleka kunamba singayikhuluma sikwazi ukuthi ke umnikazi yathi kunamba da Selbourne Park fika lapha ukuthi siyibona umnawami ehamba la esiyantshengisa afika abantu bakhona basibuza ukuthi singubani ngabatshela ukuthi ke indlu le ngiyami lina lingobani ehlala endlini yami ngoba ke usisi lo wayekhuluma into sithengisele wathi kulabantu abaphuma ngalitshela ngathi ngaliniki notice kokumele liphume ngoAugust why lingaphumanga umuntu wathi nya uyangihlolela wona sisi wabiza umkakhe wabuya ke egedini umkakhe wathi lingobani lena sawathi indlu sayithenga le umuntu wakhamisa umlomo wathi ngizakubophisa uqasa ufuna ungitshalo baba babiza amaphosi eHillside ngabatshengisa ke incwadi bathi abamazi lo muntu enalo ke ngathola ukuthi indlu le yayingekho umna wami kodwa wayengeni laphana esesikunanze ukuthi wayengenisiwe kulo sisi omsebenzi wabuka phakathi lo muntu wathengiselayo osenzela indlu ukhanya wasenza lo munye domestic worker wasenza laba bantu yikho wangena umna wami wayiviewa lendlu iyayinhle wathatha namapicture salusana sayemapholiseni sadinga ke kwathiwa konke ufeki walayela ke sisilwana esebenzayo ngibo khona phana wathi umuntu abakhuluma ngabe yamazi hlale ephumula bafika bamshela amapholisa ephumula usisilo watha phansi manje zwalela ke eSouth Africa ngadliwa ke 60,000 yonke siyabhadala izikwelete sithole nzima ngiyimi lapho Novio Sitsha ngiyahawula lapha eSouth Africa ngaba isithutha lami ngathatheka ngathatha izikamu lezo ezigcweleke bomama nyalikhuthaza ukuthi ke bakithi lingathatheki dingana abantu athembekileyo balenzele wakutshoyo chiso ukuthi due diligence sikhuluma ngayo insuku zonke kodwa ke abantu abafuni bathaba badlulise nayi ke 60,000 yahambela mahala sorry ke mama yindlela yangikhona ukuthi ke phomba ukugijimela into ongabonanga uzathola nzima ngicela ke ngitshela ke izingoma ezakudala engazithanda kakhulu ungajabulisa uthanda kwaphana ke ikwayitoliana ke eMzansi Afrika oZola oIshmael yababala nje ngobuningi babo kodwa ke ngithanda kakhulu lathi Ngalakatha Mandoza the late great Kwaito star Mandoza Mduduzi Shabalala
ingoma emnandi ethi karagaja Mandoza, ingoma esiyitshaleke umlaleli wethu kuthiwa novuyo sitsha. Yes, semphethe Patrick Ndoda. Hello Patrick. Ngiyabingelela ke Tshisa ke ngihlangane nentombi engithanda kakhulu, intombi yakoGumede yanihlanganisa ngoba yilindebele. Le ntombi ke ibingithanda ingitshela ke indaba ezimnandi zothando ngaso isikhathi. Do you know there's nothing as fulfilling as for getting messages from your darling ekutshela baby good morning, tshela njani ndoda mngami, I love you so much, ngiyawukhanuka, phala all those lovely messages. Umntwana lebengithanda ke Tshisa sahlanyisana lo mntwana. Uyazi umntwana ke ngazama umenzela yonke into la wangithanda, sahlala ke inkinga eqalisile ke izikhathi zakhe lezi zokuthi setshintsha ukwenza kwakhe. Umntwana ke oslim oslender engimthandayo, yebo akakho galayo ke i-reverse omangalisayo, kodwa izibunza ke ngiyazithanda zinjalo ngoba ke gcwala ke esandleni sami esika left yikho ngukholisayo. Ngisazi ke ngubonile ngazangubonela ke endlini ku drive yekhompyutha endlini, ngathola amafoto zakhe eKevi enkarakatha mavela avuvukileyo emakhulu, ngazama ukhalisisa ngazuma ngathi ngubonile ngaqinisela. Ngitheze ngilandela ngibone ebhalile ukuthi baby nonce
ngayilandela ukuthi iBaby News ngabona kuFacebook ngambona ke kunguye ngithe sembonile lapha kuFacebook ngazama ukuthi ngazi ukuthi uhamba njani ngambefrienda sengicreate lami fake profile ngakhuluma naye ngaphosela amagama wakhuluma ukuthi hayi ngihlala lo bhuti lo nkosikazi wakhe endlini so sashelana sakhuluma wanika inamba ngamnika mne fake ngasithi hayi inamba le ungayisebenzisi ngiye WhatsApp kuphela wayese WhatsApp sakhuluma ku WhatsApp sa arrange ubana ke namhla ngiyambona ngaso mina ngadoba photos la mu Facebook ayifake ngamthumezela yena wangithumezela wakhe egqoke khona okugqokileyo engani ngayisiwe yini alungisaka ukuthi sihlangana ke town obuya ke lapha ke Joseph Drobeni ke ngamtshela ukuthi ube ngamlayela ngambona ukuthi nguye ngempelo uwakwami ngathola mani ke ngimlunguza yabona uKevi uyinkalakathu eround ngase ngilayela ukuthi kabuye ngase sithi hayi ngene taxini ngathatha ku driver taxi ukuthi kabuye la kwenye ke ilodge lapha siyahlangana khona ngathi mina njengomuntu ole mali zakhe uTsozi ngambamba buya ke lodge wajabula kakhulu ngathi namhlanje ngifuna ukuthi ngumithise wasithi sizabona buya xa ukwenza ungamithisa ngoba ngifuna ukuthi ngempela uyala lamanye amadoda uthe sefikile khona phana ke ngathi ngena ku room 17 ngibhalele message wangena wangithola ngihlezi wagirikithela phansi wahlala phansi wathi bengikwazi ukuthi nguwe bengizolahlisa bengikwazi ukuthi nguwe ngabe ngibamba athi khulula indaba ngaka ngathola ke egqoke okunye izinto ngaphansi kwandi ibrugo elabo goalkeeper into lelabo tifutifu emasayidini yonke into amavele wonke ngayifake ngathi ngabona kulalotho umuntu obentshela baby kanti uyangivala umsakazi ngibuhlungu umntwana wangidla imali zami ngihamba ngakhipha kibo angilalotho la namhlanje ke sengilabo BP ngabe ngitesta kukhanya ke ngisaphilanga ngoba nxa ngimagcina ukuthi ngangidlelwa ngihlezi ngingakwazi kuzisa ubuhlungu yimo dabuleyo Patrick ithenda ka ebiza kwenzela konje ngikhuza ubongane njalo ukuthi angangeni ngothando kakhulu ebantwaneni abababona ngoba bazamlimaza ngoba ngangena kanti ezintwana wona ungenile ndoda waphela mfowethu nanko ke suphume ngela lutho uJoba lenhlanhla ngole ntombi emthanda yeqiniso antombi zakulezi insuku noma umuntu azafika wasithi mina bengikwazi ukuthi ngubo la benlahlisa bengibuye ngabomo la beqamba amanga kame beqinisile yini enxa eqinisile ukuthi imbone ukuthi nguye indoda thanga ngikhuluma njalo ngoba ngangikwazi ukuthi amanga lawa ngicela ingoma la ethi onketsang ayivela chathisa umali mami la yayikhona lentombi lapha khona unonsi ngithi hayi phansi lawe ufisela ukufa ayish onketsang
Awuzake ingoma kamnandi ngoma ka Rex Rabanye ingoma ejonketsanga lesitshale ke Patrick Ndoda ke bamdlala ke into enjalo nangu ke uLinda Nyoni uthi ngiyakubingelela ke msakazi ohlelo ngiyaluthanda mina yimilwana ke sisi wasebuhlungwini okwamagama umnyaka ka 2021 umbhale ngebala 2021 hawu madoda 2021 umama ke wagula ke kakhulu umama wezwa ubuhlungu isikhathi esibe kuyi-COVID salisa ubana simbone wafuthela umama ngazi solo ke yangimbiseleni ngapha ke eNgilandi umama uthe egula kanjalo babe lo baba bezovakatsha kodwa i-COVID yabathula belabahle bahlala lapha e-UK abazali bami bazama ukuthi bafuna ubuyela ekhaya ngesikhathi soku-announce ukuyaba le COVID kodwa ke mina hayi ngathi abahlale phansi umama wathathwa esibhedlela sahawula umuntu omdala ke senze ukuthi sikhulumela ngefoni ngoba nzima babona basifonela ngabo 5:30 ntambama bafaka ke ikhamera kwathiwa umama sikhuluma ukumvalelisa angaze ngibuza ubuhlungu onjani ngambona ke umuntu omdala ephela bami wami ubaba sagona ubaba sambamba ubaba samaga ubaba ke kuphela kwamama like that wahlala ke umama kwenziwa lokho kwenziwayo ke wabekwa nge-COVID-19 le wafa wabuya njalo ngemva kwe-3 months ubaba vele from that kazangabe right samenzela konke lokho khonkoshini benze yonke into bemncedisa ke ubaba lawo ugcina sengichiya ngoNovember 22 msakazi mina umnyaka 2021 waba mubika yimi lakathesa I'm failing to recover I'm not well sengabanjwa okuningi sengihlezi ngogulayo ngendaba abazali bami ukuthi ke I feel guilty at times because ubhuti wami osekhaya lo dadewethu omdala bathi mina ngamfuna ukuthwala ngabo yikho ngaba beze UK ukuthi ngizobabulala aso COVID why bengavunyelwa ukuthi babuye UK babezobabeka ubaba lo mama ngaze amchaza ukuthi isidumbu sasingaphumi ke UK njalo kwangeke utravel kuyiwe ekhaya le mali yakho nayingekho so lakathesi ngesaba lokubuyela ke eZimbabwe ngoba my own family bathi mina I killed my parents ubhuti wami njengayothi uza revenge indlu yami ngiyakhile esemganwini yaphelayo my brother uthiwa is trying to sell the house and kubuhlungu ngoba ngangatshintshi ama-title deeds awunkosi yami so kuthi ubhuti wami uzaphumelela ukuthi ayithengise and so angry ukuthi ngibuye ekhaya uzangithola kuhle so I'm scared to go back to Zimbabwe yimi ke okhalayo lapha ke uLinda Nyoni sorry Linda mana ngutshela ingoma evela ke kuRebecca Malope that khona South Africa I think one of the best gospel artists of our time even with the best in South Africa Rebecca Malope what a talent nasi ingoma ethi sicela ukuthula
Wow. Oh. Rebecca Marope ingoma ke mnandi ingoma esitshale ke umlaleli wethu uthiwa nguLinda Nyoni uthi ke ngiyamthanda Rebecca ngithemba ukuthi le ngoma efita kakhulu ke isimo sakho Linda wachiya ngabazali mama lo baba semnyaka kodwa bafowethu ukuthi wathwala ngawo kambe iCovid yazwa ngumuntu wonke emhlabeni oba le Covid nawo sisesawa lokubuya ekhaya bathi wabalahlela ngale usenzele ukuthi uthathe into zakho Nkosi yami kunjani nakunzima lo kunzima kakhulu ke mana ke ngibona ke ebuyilenye lapha ke engilayo lapha ke ivela ke kumbuso Sibanda Dawuduna kunjani fobo kabongana I think Mbuso uthi ke thanda ukubingelela ke wena ke msakazi lo munye udawo ukuthi ubongana ngokwakhe ye ukhona ubongana lapha qinile nxa uJobe emhlupha bemhlukuluza kodwa uqinile Mbuso Sibanda uthi ngibhala ngokuthanda lolu hlelo mina ngithanda ukufaka ke private life yami ke emphakathini kodwa ngalokho sokwenzale kimi sokusenza ukuthi ke ngifake lami ke emphakathini ukuthi ngizwe ngcono umnyaka ke umnyaka ka 2023 ngo-April lapha ke kusuke kwa 2023 ngo-April lapho kusuke kwathi ke unkosikazi wami ke labantwana ke abathathu engilaye ke unamadawo unamadawo ila ibizelo ke kuthiwa nguSibusiso yena ke ngoko umoyo bengumthanda lo muntu sesileminyaka ethize 12 years thandana uqalisile ke amasonto akhe la ngapheliyo angena lapha ke eJoses lokho sokuthiwa kuyemlindelweni kuyiwa ngaphi umama ke wagila ke imkhubo yakhe engaqondakaliye ngimthanda okwamagama kodwa ke ekhala esithi ke yena ke la ke uyangithanda wasesithi ke yena ngokuya kwesikhathi sengena ke ema-church esiyale ema-church lapha sehlupha wasegcina ke sengumuntu lo olale ngabuyanga kwelanga ngachayiziwayo wagcina evuma ukuthi ke ulala lo mfundisi wabo ke uBhekani Dube walala like 1 ngase ngibambile kakhulu umclean wabe evuma ukuthi ngalala kathathu umsakazi ke ngadaba kakhulu ke abantwana simbasekhaya sengihlwane laye lakathesi ke ngizwa ubuhlungu ngoba ke lo muntu bengumthanda okwamagama inhliziyo yami ihlungu ke ngomama lo namadawo kodwa abantwana iset sebesekhaya abantu bezifundela kuhle ke eGoli angazi amazayona yakhe lathandana lawo kumbe amazayona iqiniso kumbe amazayona amanga angikwazi umsakazi ke yimo odabukile lapha ke umbuso Sibanda bakithi Mbuso Sibanda nasi ingoma evela kubekezela enthembo yathanda izawukholisa ide bekezela ubhozo jakala khona phaya Goblawayo bekezela katu
Naso ingoma phela ke ijakala khona apha ke kodwa sizathi nqakobulawa ke la ihlala ke South Africa ngikhumbula ngikhuluma ngokubekezela kulezi nsuku is back in Zimbabwe uhlezi lapha ke ekhaya uthi sengugogo bekezela gogo bekezela besitshale ke umbuso sibanda khona South Africa uphoxwe kakhulu ke umfazi la ma church lawa abathatha abantu ezintabeni echurch abantu esemadwaleni uthiwa siyokhulekela siyokhipha idemoni ngokuthi ngilale lawo sikhipha idemoni ngokufaka ezinye izinto emzimbeni wakho mama buye lapha la khetha bomama livumela into ezinjalo. Don't be so gullible. You allow everyone to abuse your body, to touch you anyway inappropriately. When is it going to uNkulunkulu doesn't answer those prayers. You can actually pray better alone than to allow somebody who you don't even know where he's coming from to come and be touching you and touching you inappropriately everywhere, all over your body. Kati kwenzelani mama siyacela bakithi vukani bomama mina sidansa these new churches, these fake churches, please be careful ngazo. Be careful ngazo. Bese chala umbuso sibando khona ngonamadawo. Siyabonga mbuso. Yena ngubonga Ndlovu. Bongi Ndlovu unjani? Sibone ngibona masuse ingoma yathi sithi ihamba kanjani? Lengakhohlwa ke uthi sikhona bensithi nxa umnyuza mphathi iphasili kaBongane njalo ikhisimusi. Athe ke akunike ke uBongane ke ikhisimusi. Abantu dololo kodwa uhlele balithanda. Inesiphrojisele. Kade silapha sikhuluma nje ulambe angadlanga lutho sozo evening uJoes vele yedwa ethela amaputaka zangamnikeza so ngizame nje ukuthi bongi Ndlovu ngiyakubekelela bongi sizabona ke ubhala ngani ngithanda ukubekelela ke umsakazi mina ke bengumuntu ofuna uba ke ngumculi umnyaka wabo umnyaka ka 2009 lapha ngasuka ke ngalanda ukuthi ngiyencedisa umnyeke ubaba wenkonzweni ngifuna ukuzwa yabona indaba zenkonzo lezi ngifuna ke ukucula ubaba lo ke ngangele voice enhle abantu bonke bebabaza ke ichurch nansi dash ngacula ke bandleni ubaba lo wasithi ke uzangincedisa ukuthi ke angirekhodele ngoba le album yami ibe ngi-gospel artist yaseZimbabwe lamelodumo mina ngiyakwazi ukucula ezanya ngiyakwazi ukuhlabela kamnandi abantu bonke bayawazi ukuthi ubongi vele uyacuna. Ubaba lo wantshela ukuthi uzangise studio sabangani bakhe ku 15th Avenue koBulawayo. Studio 15th Avenue duzane le railways le studio ngapha. Sibone ke khona ngane ngase ngihamba ngilungise kuyafika ngathola ukuthi bayamazi ke. Ubaba lo sithi ke manje what is there for me? If I do this, we need to sign a contract. Ngathi baba i-contract ngasayina wasithi i-contract le ngiyothando. Because lami ngiyabona ukuthi ke ungaba ngumfazi olengqondo ngamthanda la yanthande yena la ufuna ukuthi ke agcine ke enkonzweni sengumfundisi ufuna ufundela ufundisi ngala ngathi mina hayi asoze ngikwenze ngisemncane by then I was young, I was 19 waqhwela phambili ke lo baba lo enhlokoloza sa record ingoma eyodwa khona ngale ke nxa oda abuye ame ngemva kwami ke ngihlabele zama ukuthi akhweza ivoice yami othiyele kodwa the way ayembamba ngayo ngisizwa ke lokuthi ke kulento engithinta emva kwami lapho kubana ke wayese umuntu okhanya ngani sekhanuka ezinye izinto mina was young and innocent but ngasizwa ukuthi kukhona ongayikho right kwenzela okhana ke I dropped recording ngabaleka ngayeka ubaba lo wasicina sihamba sesiyangikhaya ethi ufuna imali engange $2,000 ngoba ke ubhadala studio so nxa ngarekodwanga kumele ngiyibisele leyo mali ngazama utshela ubaba ukuthi ke mina ngisakhona ukucula angiyekele wahluphana nabazali bami ubaba mathengisa ke iTV wamnika enye imali wazothengisa lezinye izikhwama zakhe ezithanda treasure them aziphiwe ke emsebenzini wakhe long saving undodana wathatha ke imali leyo wahlala ehluphe siyaphambili ehlala ethonisa ngibona etelefoni I quit that church ukucina kwami sengibuya ke eGoli uzosebenzela abazali bami into enzala uNkulunkulu namandla lo baba ke ngithese ngibona ke newspaperni ukuthi has been charged nge-rape
wagwetshwa 20 years eZimbabwe. I said praise God. Ngikhuluma nje ngabona sejele ngoba wagwetshwa ngabo 2016. Yimi ke ubonga Ndlovu ngibhala ngase South Africa. uNkulunkulu namandla lo baba lo ukuthi wayezagcina engirephile. Ngiyambonga uNkulunkulu wambonisa masinyane ukuthi lo muntu ngakho right. Ngicela ke ungitshele izingoma edlandela ngwanitshela ke lengoma ethi shosholoze kaDon Gumbo ethandwa ngubaba wami. Baba msekhulile. I love you dad, I love you mom. Thank you so much for protecting me. Oh, nangumntwana sekhulile kathesi la uthi kathesi sengile ngane yodwa ngise South Africa sengendile ngile ndoda. Nasi ingoma.
oshosholoza awu madoda oshosholoza efana kamdala besitshalo barike le ngoma besitshalo kubonga indlovu khona ke sikhatha kodwa indlovu mangoye bakwethu sesiyagcina nika Big Daddy uthi Big Daddy kumbize Big Daddy udilo ngommele ungamkhuluma udilo ummele udumisane but ngu-Big Daddy mina ke ngibhala ke ngaphi angabona ukuthi nga msakazi ke kwakukuhle ngisaphila ke eZimbabwe hayi angifuna ukuthi lamanga ke ngasebenza ngoba bengizibambile kwenye inkampani koBulawayo ngingumanager nxa wasizothiwa carpet interview bekukhulunywa ngami ngangichama carpet interview nxa ngi-employer ezisebenzi zonke amantombazana abafazi babantu ngebuye emsebenzini ngansiza lokho kuthiwa ke ngitheste ngizwe hlanganisane labo ke abantwana abaningi khonaphana ke ekampanini yami ngiyakucela ngumsela enkosi la nxa uthabe njani ungaqala ukuhamba ke ecompany njalo ebezama ukugcweleyo ungalibisi abafazi babantu embabona abaningi abashadile amadoda abo ngiyakwazi ukuthi ke ngangena kudala yebo kungaba kuthiwa ke mina ngathatha advantage ebantwini but ke lawe kumele uphokunika ingalo la kumele awunika umkhono la ngunika umkhono nyabe ungenisile umsebenzi osokola ungela lutho kodwa lami bese ngikusiza ngithi nansi isibani nami yayi privilege yami as a manager ngikhola ama benefits okubana ke uthola ke umsebenzi kodwa ke ngidlule kuwe ngadlala labo abaningi bakhona ema-ofisini nami nxa ngani kahle ngangitravel laye umntwana ngize ngiyefika la kubo Folosi kodwa kwakukhona ke unkosikazi kabanibani Sibongo uDlamini lo mama ke umama lo othola ke umntanami ngiyambona nje sekhulile amapikitsheni ngikhangela abantwana abafazi babantu abangafika 6 khona kuyangijonisisa ngoba ke mbona amakhehlami ahambayo ahlale ngibonisa laba bantwana ebuthongweni inkinga ke lapho ukuthi ke ngenze njani isikhathi bengivusa kakhulu ke late 90s to early 2000 by now into khona ke kuloko umfana kwami ke ngibona kukuhle kusegoli la ngiyazibona lwana umntwana omnye umfonela wathi ke Big Daddy umntwana wakho lwana ke awumbona ngayo ngo-2023 ngeke ngavakatshela ekhaya ngabona ke omnye umama engangaphila laye ehamba nomkakhe ngamlanda ngamnyenyezela ngombingelela lo baba wakhona wabuya ngiqhawula ukuthi ke hawu usaphila baba siyabonga kakhulu ke hayi umama uzowaretire ulala umsebenzi umntana wabo khona lawana ke ngambona kwaphana ngesaba kumkhulumisa emtshadweni sisaba ukuthi ngasondathela kanti wazabona siyafanana kodwa ngazibonela ngempela ukuthi umntanami usiswami wathi kambe uyambona umntana lo ukuthi nguwe umntaka baba lo ke nesaba manje into yangihlupha ke lechisa ngikhumbula izikhathi zami zakudala zaze ngiye kugoqanyawo ngisheke inzalo yami igcwele ke emhlaba ngendaba kwesaba kuyakuthi inqunga isibindi ngiyedimanda ke abantwana labo kodwa ngiphinde ngizikuze yimo bhala ke Big Daddy ngiyakuthanda lo hlelo umbize Big Daddy yebo okwesikhathi sakhona kodwa don't feel guilty because laba bantu ngabancedisa baphila njalo bezwa retire bekhona ngale into yonke ibahambela ngibenzele yonke into abanye bathenga lezi zindlu baqhathile kodwa bani ukuthi vele ngaba ngenisa lami ngathoke ngutholayo kodwa yayimfanelo yami Big Daddy abanye base-UK abantwana engabazalayo abanye base-South Africa ke abanye nxe bafa ngikwazi uyazi babazi ukuthi ngangiyinkunzi malanga hawu madoda konzima mfowethu uthenga uchallenge yezingoma ke sivala ngale ngoma ngithandela ke ubongela ke uPongs labe CNC bonke nje ke abantu balala lolu hlelo mhlawumbe nonke jikelele want to thank you very much. Want to wish each and every one of you a happy Merry Christmas. Liyadlala ke lehlobo zenu kahle khisimusi leziphathe lingadrive lidakiwe lihambe emaphatheni lingalwi lihlalele ezindlini likwejise drink and be responsible. Kodwa nxa ukwazi ukuhlala bo UK amazwelana ke okubotshela drink and driving, please ungabe le criminal record because ke emazweni lawo ke drink driving is a criminal offense ke ngapha ku Africa ndibadiza abantu
So warning to brothers and sisters in the Western world, please don't drink and drive. You know what is a criminal offense. Kapamanisela ke CV yakho qinile emsebenzini kuphamanise. God bless you all. We love you so much. Siyabonga. Sesiflathela ke thina lobongane. Sazi ukuthi ke uJoza sikheritshane ebhasikili lakhe. Bye bye.